Bulan 2 Saiba Tolu FM, Enaban 2 Raki-Raki. Bula FM Namban 2 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM Namban 2 Korbu. Bula FM Namban 2 Sawa. Bula FM Namban 2 Lotoka. Bula. Namban 2 ng Bula FM memba. Bula FM Namban 2 NSR in Singapore. Kalau talita ka warong ng Bula FM Lotoka. Ali akar warong Bula FM Namban 2 NSR. Bula FM Namban 2 NSR. Ni sambula sai koyangona Vakaleleka ni nonda itugutuku. Esana pakai authority kuna vending dingi and singa buke lulu na ikatin kabitu ni singa ni bulo September. Gorna be bakan de itaki mai buana buni lawa ni matini tu ka minister talinga ni vending dingi o aya sai kayum and akavi and indai. Tukuna Said Kayum ni sana taurati kuna itutu bakai liu ni vending dingi o Muhammad Sanim ka sana dengu maina nona itutu ni buni bola tundai bakatawa ni beka bakalawa. Esa tori rawa e suba na wili ni mate na dengue e na walsang bulu na pasende. Tin ka 5% may na muaira ka 5% may na bualiku. Ena ngonongo sa tiko e tin kawalu na undolu deo nandrau ono sambul ka deo na kisi ni dengue. Sibe ni tolu na undolu 5 nandrau na tamata era lorai ena mahadawa sa oti. Asanga ni mai vakandini dinataka o Gregory Wilcox yang baki ono sanga bulu na dhala ni kena kunebua e sona wainganga ni be baka mateni taki. E rei kina matebele wai e dhaki mai lotoka ka na turanga ni Amerikongo. Akere kina matebele wai na loe ni Wilcox na kena dikebi baka buni wai na Yavana. Beitake o Wilcox ni abakota mai kina nondopunua na wainganga ni bei baka mateni taki na methamphetamine mai na rarani wangabuka mai nandi. Kina gito, mai boa toka ongo e vitu na yaua merto na lande ana rara mai sokon po na nodato dorobo ene mataini nontongito ke welesi ana sota ni Hong Kong Sevens. Pakarita ko Ben Ryan, ningai matay talangani ngono bua me wakila na nona segani daw tokande ena ngona erton dolandeba kina na butura rani gito na dorobo ni biti. E kai ni ngona endaw tortu kina na timi ni ngilandi e senga sote ni daw wakila na rise ni ate ena rara ni gito ni bakataw batani ke na nona sa torto na dorobo ni biti. E sa mai dawa keri na Vakaleleka ni nondo tukutuku paka nui binaka ena gito ena mataka ni temo demanda. Ito singata kondo talita na warong na radio fijuan na station yalmutua. Ako na koro na talita. Mandaw talita kini na warong radio fijuan. Kitongo isu untuk talita na warong na radio fijuan station almutua. Keto talita ka na Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 and daw talita kita nga e Singapore. Station ni Machino Pinatia na Radio Fiji 1 Kongkan Beyan. Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.